Manazaretha amahle Nkosini. Sengimi ngedwa kule ndawo engimiswe kuyo. Bekade kukuhle. Kumnandi siguqile ndawonye. Kodwa manje nasekufike emzuzwini onzima kimi. Ukuthi ngime phambi kwenu Manazaretha ngime phambi kaNkulunkulu. Enize kuyena lapha kayibonga Nkosi. Ngiyacela kini, ngiyacela nakuNkulunkulu wenu Manazaretha unyazi. Ukuba njengoba sengimisile kule ndawo yakhe ingcwele naphambi kwenu. Ukuthi akavale wonke amakamelo enhliziyo yami anokuhlupheka okuthize okuyihluphayo. Nekamelo elithize mhlawumbe lihlala licabanga ngezitha zami. Abese evula ikamelo lakhe lapho kuhlala khona yena. Ebese uyangenza ngibe uye. Naye abe mina. Ngoba nina Manazaretha njengoba nilapha njena noNkulunkulu kayibonga Nkosi. Futhi nina nilindele izwi lomuntu njengami nje lonezona nilindele izwi likaShembe uNkulunkulu unyazi wezulu. Amen. Manje ke bengisinxusela kuNkulunkulu ukuthi yena kulomzuzu akangenze ngibe uye nami ngibe uye naye abe yimina. Ngoba inhliziyo zenu Manazaretha njengoba nilapha njena namehlo enu nokucabanga kwenu konke kusemkhondweni kaNkulunkulu unyazi wezulu. Futhi ebese uNkulunkulu enipha izinhliziyo nezindlebe zokuthi njengoba senilapha ngaphakathi endlini yakhe nizolalela izwi lakhe kuphela lapha kule ndlu, lapha kule ndawo Manazaretha kulalelwa izwi laNkulunkulu kuphela ibonga Nkosi. Ngokuma isibili amavesi amabili.
wasephakameni ngelinye ilanga uNyasi wezulu sembethe umzimba wesibili ethi lokhu kuhamba esikuhambayo esikukho akusikhona nje ukuthi sikuhamba ngokuthanda nje kuphela futhi lokhu kuhamba esikukho walapha ekhaya akusikhona nje ukuthi sikuhamba ngokukholwa kuphela kodwa sikuhamba nangethemba kayibonga Nkosi ngoba silapha nje nasilethwe ithemba uthi uNkulunkulu ithemba liyamthwala umuntu liyombeka phambi kwaNkulunkulu ethi njengoba silapha nje entabeni enhlangakazi kukhona isithema suka nabo lapha emzini wasephakameni bebengasitsheni ukuthi bazokwazi ukufika lapha entabeni enhlangakazi kodwa ithemba libabelethile basibona sebelapha entabeni yasenhlangakazi kayibonga Nkosi uthi uNkulunkulu ithemba lindaba enkulu maNazaretha nami ngisho njalo ngithi njengoba silapha nje na silethwe ithemba asilethwanga nje ukuthanda ukuza esontweni asilethanga nje la ukuthanda ukukholwa kuphela kodwa silethela ithemba likaNkulunkulu okuyilona lesibelethile laze lasibeka la uphindile uNkulunkulu esembethe isiqu sesihlanu wathi masifika eKhenani ngoJanuwari wathi siyabonga amaNazaretha ngoba siwazile ukufika lapha wathi abanye bengathembile utoda ithemba lize labathwala labathatha laze lababeka entabeni eKhenani ayibonga Nkosi lebala umuntu nomuntu sathi mangabe ethi umnikazi uyaphuma umhlangano ngo-12 wayeloyo naloyo wazindla enhlizweni yakhe ukuthi kabe mina ngizokwazi ukuhamba phansi kodwa ithemba lase liyangibeletha lakubeletha nawe uthema uphuma ngamasango asebuhleni bamaNazaretha wazibona ukwazi ukufika laphana kuNkosi uthema ngifika laphana kwaNkosi ngazibona ngase ngisho ngenhliziyo ngathi kabe ngizokwazi ukufika ephalishini mthema ngisephalishini ngase ngicabanga ngathi awithemba liyangithwala ithemba nawe lakuthwala ithemba wazibona usulaphana ephalishini kayibonga Nkosi wafika lapho nakhona wazindla ngenhliziyo wathi kabe ngizokwazi ukuhamba ngize ngiyofika eHomisi lapho khona owafika khona wasebuhlungwa wathi mangabe kushaya leso sikhathi abaningi ithemba labaphelela kodwa abaningi ithemba labaduduza lathi hayi hlala noma imvula iningi sahlala ezinye izingane zabantu zalala emvulweni imvula iphuma ngaphansi kwabo belele kodwa ibabeleliswe ithemba kaShera ayibonga Nkosi manje njengoba silapha nje na lapha eSandanezwe silethwe ithemba maNazaretha ayibonga Nkosi lobu buningi bethu njengoba silapha nje asisiselile ngokuthanda asisiselile ngokukholwa kodwa silethwe nayithemba sengathi ke sonke besingahlalela ethembeni ngoba ithemba kuyaye ukuthi noma kufika izimo ezisindayo umuntu kuthi ithemba bese livuka lithi hayi ushembe uNkulunkulu uzokulungisa konke lokho
lapho khona uNkulunkulu ehlala emkhathini, lapho khona umoya engcwele uhlala nje bhaka emkhathini, abantu ngabasizi ngalutho. Wahlala wahamba isikhathi, wase kubonakala ezulwini beba ingcosana abantu abangena ezulwini. Uma ngabe ingcosana abantu abangena ezulwini, ithi Inkosi yasePhakameni wabe sekuhlala umhlangano. Wathi bahambe kuhlala lo mhlangano, wase kuyabuzwa ukuthi hawu yini indaba abantu basebeba ingcosana abantu abangena ezulwini na. Wase kuvela mvelayo kulo muntu kulo mhlangano, wathi hayi into enza ukuthi abantu babe ingcosana abangena ezulwini ingoba abantu abahambe ngaphambili, abantu abathunyiweyo ngaphambili, abangenanga ngesango, abangena ngesibhobo. Bathi uma befika abantu, bafika kubantu babafundisa inhlamba yokuthi bathuka abazali babo, bababize ngamadimoni, bababize ngokuthi bangabafi umuntu uma ehambile emhlabeni kuthiwa umufi. Manje uNkulunkulu ke wase yacasuka, wacasuka amadoda wase yalivala isango lakhe. Uthi uNkulunkulu wabe sefika umqali wendlela, wathi bantu bami sengifikile manje emhlabeni, sengifikile sengihlezi nani. Wathi ngiyalubona lonke usizi lwenu obeluniphethe nosizi lwenu ebelunenza ukuba nidle isono. Wathi bantu bami njengoba ngilapha nje ngiyabona nokuhamba kwenu ukuthi yini lena ebinenza nihlupheke, ingoba uNkulunkulu bengekho eduze kwenu. Kodwa manje na sengifikile mina lapha emhlabeni, sengifikile lapha phakathi kwenu. Njengoba ngifikile nje lapha ngiphathele umuzi oyingcwele wasePhakameni. Lo muzi lona njengoba nguphethe njena isono khona asingeni khona ngisho nesono esodwa nje. Bantu bami ngiyabona ukuthi njengoba nihlupheka kangaka ingoba uNkulunkulu bengaluzwa usizi lwenu. Nengilozi ezinkulu zalapha ekhaya oMikhayeli bebengakuzwa usizi lwenu, bebendiza ngoba bona banamaphiko makufanele baye entabeni enhlangakazi bavele bandize, bangakuzwa ubuhlungu bokuhamba kwenu niqhuzuka nihamba kulolu hambo lukaNkulunkulu. Manje mina ke sengifikile, ngifike nomuzi wasePhakameni, usho njalo uGagana lobathi yayibona Nkosi. Uthi ngiphethe umuzi, lo muzi lona wasePhakameni uthi isono asingeni kulo muzi ngisho nesodwa. Lo muzi esiya
angeni sona khona ngakho-ke abantu abami njengoba sengifikile nginiphathele lo muzi ngizoninikeza imbenge. Le mbenge lena ngizoyibeka lapha phambi kwenu. Le mbenge lena eyokuvuma. Le mbenge lena eyokuvuma isono. Le mbenge lena engiyibeka phambi kwenu ngiyacela ukuba le mbenge niye kuyona nozibika khona nibike izono zenu. Le mbenge lena ngibeka umshumayeli, ngibeka umkhokheli phambi kwenu ukuthi niyovuma kulaba bantu engibabekileyo. Laba bantu angibabekile ngoba bengcwele, kodwa laba bantu laba ngibenza imigodi yokuba bagqibe imbola yezono zamaNazaretha. Wayibonga Nkosi. Ngiyakhumbula ingcwele yakithi, ezweni lakithi kaMaphumulo, ingcwele engcelise umbelo ogwansile ubaba umfundisi Magwaza. Wathi yabona mfana wakithi eNazaretha, uhlale kule nkonzo, ube nenkonzo yokuyovuma isono. Sivunywa kanjani isono lapha eNazaretha na? Udonsa umkhokheli uyena laphana ngaphandle lapha ekusithekeni ubuse uguqa nkosikazi yalapha kithi eNazaretha uthi umkhokheli mawami kunesono esingihlulayo. Ebese uyasibika lesisono, ebese uyathandaza umkhokheli. Ithi Nkosi yalapha uNkulunkulu esimkhonzayo ziqu 5 uthi labo bantu akusikhona ukuthi ngibagcoba ngoba bengcwele, kodwa labo bantu ngibenza imigodi yokuthi bangcwabe imbola yezono zamaNazaretha. Wemkhokheli bangaka abantu kulo nyaka nje sebe bafika kuwe bakudonsa, omunye wafika wazokudonsa badlala umadonsa ngoba wena uphethe ukhiye wezulu, futhi wena njengoba uhlezi nje lapho uphethe ukhiye wenkosikazi ngayinye ethi mayiza kuwe uthi inkosikazi mina nasi isikhiye hamba yongena ezulwini. Ukhiye wakho nkosikazi ukuthi uma kuyinkosikazi yalapha eNazaretha awukwenzi lokhu nalokhu, nasekuganeni kwakho la ugane khona awukwenzi 1 no 2 no 3. Isikhiye leso sokungenisa wena nkosikazi yakithi eNazaretha ezulwini. Ayibonga Nkosi. Umshumayeli ke akekho, ngabe ngiyambuza nje ukuthi zingake insizwa ezike zamdonsela eceleni zayobuza kuye ukuthi zayovuma kuyena ukuthi mshumayeli nginesono esingihluphayo, lesi sono siyahamba sibuye. Ngithi ngisathi sihambile sibuye lesi sono manje siyangihlupha lesi sono. Zonke izono enzenzileyo zimingoti phambi kwakho, ingethuse inkonzo yami uNkulunkulu angiphe yona namhlanje ukuthi ngikhulume ngesono, ukuthi ubuningi bethu obungaka lapha ngaphakathi esanganezwe ngeke kusisize ngalutho uma ngabe singeze ukungena ezulwini likaShembe. Njengoba uNkulunkulu ethi ngiphethe umuzi wasebuhleni bokuphakama, wathi kodwa kulesono akungeni isono khona noma sinye.
uthi uNkulunkulu isono sidlula amanzi ebhetri. Bayazi abantu abahamba ngeemoto lapho bamakhoba abahamba ngeemoto, imoto inebhetri. Lapha kuleli bhetri khona amanzi ebhetri. Lapha uthi uNkulunkulu esimkhonzayo amanzi ebhetri mayeke ayithela nje lengubo yakho ihlakazeka ivele iphele same time ngaso leso sikhathi. Uthi kodwa isono singaphezulu kwalamanzi ebhetri ngoba sikudla sidla ingubo yakho yomphefumulo soze siqede sithi nya. Ngiyethuka ebusweni bakho imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyethuka ebusweni siza Nkosi. Awena moya ngisho kimi ngoba akekho umuntu engake ngamdonsa sithi ngagqoka lengubo. Akekho umuntu engake ngamdonsa ngazothi ngathi mfowethu awuze ke sithele lapha ngivuma isono. Umthetho waleli bandla ukuthi sizothi yakithi uvume isono ube nenkonzo yokuvuma isono umgcotshwa wakho bekiwe phambi. Umthetho waleli bandla Nkosikazi yakithi ukuthi uhambe uyovuma isono esikuhluphayo umkhokheli osibika kuyena ukuthi uNkulunkulu akakususele yena ngoba yena uphethe ikhiye zasezulwini. Nawe ntombi yakithi eNazaretha umthetho waleli bandla ukuthi uye lapha na umkhokheli ngicela uzovuma. Ukhona umfana lapha nje ngikhuluma naye wagcina lo mfana wagcina sengihaga kanti intombi lapha ekhaya ayihagani nomfana isihagene nomfana isidliso siza
ugcobele yena ukuthi uyovuma kuye isono uthi mawumbheka mhlawumbe unamehla abomvu njengawami njena mhlawumbe unamehla abomvu uthi mawumbheka usushaya uvalo uthi hey mhlawumbe nobuso bami bunamaqimbi mhlawumbe noma ucabanga nkosikazi uthi umkhokheli mawumbheka uthi hey angisacela ubuso kangaka namhlanje umkhokheli ngizoyikhuluma kanjani ube usuyasaba ubuyele emuva ithi inkosi yokwenza kanje wasidobelo wakho umkhokheli niyezwa mNazaretha ithi wasidobelo wakho umshumayeli umalaba engudobele bona ukuthi vuma kuyisisono mhlawumbe mababheka banolaka njengami kuthiwa nginolaka isho njalo inkosi yasephakameni langaphuma sonke uthi mhlawumbe banolaka ngakho wosibekelo wakho okuyothi mangabe khona inkonzo yalapha ekhaya khona inkonzo yalapha ekhaya khona iculo lalapha ekhaya ebelesihlatshelelwe uma insizwa umthakathi wendaba esethule eseqondile incedela isibheke phezulu esihenqiwe laphana uhenqiwe laphana odongeni ngokhaliko omhlophe ebese befika lapha begqoka ingubo ezimhlophe bethi ngingumhambi emhlabeni ikhona khaya lami ngizongena elingifikisela ngovala ngiphe Nkosi amandla akho Nazaretha kuleli thuna mawungakazuye kumkhabela uyovuma isono jena mina umuntu akaphendule ngayiphethe inkonzo kodwa ngiyabuza nkosikazi akithi ukuthi konje uzodlula kanjani uma ungakazi uyenze le nkonzo yokuyovuma yokuyophalaza isono okwewadlula kuzo kumkhokheli uzodlula kanjani kuleli thuna athi uNkulunkulu ngiphe inkosi amandla okudlula ngoba ithi inkosi yasebuhleni mamaNazaretha ithi ngesikhathi sikumboza ngesikhathi bekufaka abantu bekugqiba bekududulela ngomhlabathi awusicabanga nami ngiyasicabanga awusicabange sebekubeka lapha bethi sala-ke ntombi sala-ke nkosikazi yakithi sala-ke nsizwa nansi indawo yakho manje usuzohlala kuyona sesiyakushiya manjena ukuthi uzolala udleni lana ngasazi ukuthi uzovuka nini lana ngasazi kodwa sesiyakushiya ithi inkosi bese bekududulela ngenhlabathi bayiphusha inhlabathi bethi uma beyiphusha le nhlabathi bese bephenduka behamba beyale beyitshela ukuthi uzovuka ngosuku lwesithathu njengoba lela vesi lithi lona silindele ukuthi avuke usuku lwesithathu engasakwemphethe ukubona
uzovuka ungavuki ithuna bese liyakuhlula uhlulwa yini na ngoba awusivumanga isono usaphila lapha emhlabeni. Siyapha nje nathi sizowashwa, siyapha nje nathi sizosuswa insila yokuthi thina ngoba senziwe sagezwa thina ngehisophu yasezulwini wathi uNkulunkulu uyazi wezulu singabakhe thina ngithi ayibongozi singabakhe thina uyazi noma ungaqhamuka idimoni lisizungeza ngandlela zonke kodwa singabakhe uNkulunkulu ayibongozi. Kodwa nobheka uNazaretha asibheke nami ngiyaziqwashisa nawe ziqwashisa ukuthi lo omubi unendlela eziningi zokuthi bayakufuna kubambe. Niyazwa uNazaretha ukubamba kanjani ukuthi wena ubhelela uyintombi yakini uyintombi ka-25 uthi hayi mina ngibheke isono sokuthi umfana mayeza kimi ngendlela engayiboni kahle ngimbalekele bese sithule isono isithula le ndoda ifune iqhinga leli eyalifuna yalithola kule ntombi intombi ka-25 intombi eyayingenasono intombi eyayithanda ukukholwa intombi eyayihlambulukile kuyo yonke indawo ongayicabanga intombi eyayinganalo iphunga lomfana intombi eyayingakaze ivule umlomo wayo umfana ithi iyakuthanda kodwa bheka isono esambambayo ethi le ntombi uyabona manje sengishubile manje emntombini njengoba sengishubile ngikuleli zinga engikulo ngiyintombi ngiphelele angisale manje nasengiqinisele impela manje ngabe ngisaphazama into ekufanele ngiyenze khuluma ngesona uNazaretha khuluma ngesona esengibambayo imihla yonke yokuphila kwami nginciphe ebusweni bukaShembe ethi abanye njengoba sengiyintombi nje yakwabo ngiphelele into manje kufanele ngiyenze njengoba sengibuyile ecollege sengibuyile evarsity angihambe manje ngisebenza ngoba ngikwazile ukubuya lapha ecollege ngingadliwe umuhlwa ngikwazile ukubuya lapha e-university ngingadliwanga umuhlwa ngibuye ngisaphila ngakho-ke ngenze kanje angifuni umsebenzi ngisebenze ngakho ikhaya lakithi khuluma ngesona angisebenze manje ngithola umsebenzi ngakho ikhaya lakithi mina ningayigqokile ingubo emhlophe lapho ekhaya kuse-university lapho kukhanya khona umuntu mina engayigqokile ingubo emhlophe lapho ekhaya use-university use-college lapho khona ukuchozwa khona inkosikazi ichozwe izivuthwe iqonde ithi ngqa lapho ekhaya intombi lapho ekhaya use-university lapho echozwa khona intombi ichozwe iqonde ithi ngqa nawe insizwa yakithi Nazaretha ethi le ntombi yayinganaphuma angifuni manje umsebenzi ngakho umuzwa wakithi kunokuthi mangabe sengisebenza ke bese ngafika ukugana ingilozi yomgana kube bese kulungile kanti ayibuzanga umayimela ngami ngakhona wasakufona wasebona ipost yakwa-Transnet inkampani enkulu uma ungene khona nje impela kulabo abafundile uthi okuyindlala kwabaleka-ke kithi manje okuyindlala kubalekile mase ungene kwa-Transnet ethi le ntombi yabe sithola ipost laphana kwa-Transnet ukuthi kuyaqashwa yasi-apply yathi mayisi-applayile le ntombi
base bememeza abalapho kwaThasa bathi woza kuThasa uzokwenza interview. Thema isifikile lapha yafika insizwa yakithi eminyama ngebala. Yasimenzisa interview. Yathi kulungile ke ntombi hamba. Fike le ntombi yakithi. Fike le ntombi gcoba amafutha kaShembe inhle yakhazimu. Bahle laba bantu. Ukuba kuyenzeka ngabe umuntu aloko ethatha nje. Aloko ethatha nje. Ngoba laba bantu ba yithuluzi lethu. Ayibo Nkosi. Yithuluzi lelokha umizi yobaba bethu. Uma ngabe singenalo leli thuzi imizi ayikho. Hayi. Yasithi lenze ayihamba. Base beyahamba le ntombi. Wathi ngakusasa yasifona lensizwa. Yathi bayifona lensizwa yathi wentombi wena bani ukusebenza kwakho kule company kusezandleni zakho. Nyezwa bakhona. Noma sebenza kwakho futhi kusezandleni zakho. Yasithuka le ntombi. Yasithuka le ntombi. Ngoba yayintombi enganalo iphunga. Yathi la nkosazana. Ngicela kusasa sidibane ehotela. Kajela ukuthi kuzokwenzekani lapho. Yathi ukusebenza kwakho ntombi kulapha esandleni sami. Nokungasebenzi futhi kwakho kulapha esandleni sami. Ngapha sidibane kusasa ehotela. Uyamuzwa umubi. Ngidilaya le ntombi. Nami uyangizungeza njengoba ungabayi nje kumkhokheli uyovuma isono. Lesono sizozana esinye. Yasiyidilaya lesisono sidilaya le ntombi. Wasiyomdilaya uSathane le ntombi yathi kodwa lo muntu uzombamba kanjani ngoba ngiyamfuna angifuni kube owaShembe. Ngifuna kube owami. Uyabona ke laba bantu khona ithemba abathi mase bekhulume nabo bakhuluma nje naye lo muntu lo usuke eqedile ethi wanele. Ubani lo muntu? Umama wakhe. Uyabona inkosazana mayisikhulume nonina sekuphelele konke. Konke kuzophuma emlonyeni kama wakhe. Ukuthi kuhle noma kubi kuyona sekuphelele. Namanga inbafowethu anongiphikisa kodwa umuntu aphikise mayiphethe inkonzo angiphikisa lapha ngaphandle. Yathi wema ngithola ipost wa-Transnet ngaya khona nga-apply. Uma ngabe sengi-apply khona bangibiza ngenza i-interview. Uma sengifikile ngenza i-interview khona wathi lo muntu uzongifonela. Manje lo muntu uyafona khona inkinga ayikhulumayo mama. Okay. Ngithi ngandlela kwena. Masithende malo ukuhamba kanjani ngokanje. Unina uma ngeke kwenzeke nangephutha uyitshela into errong. Futhi le ngane iyazi kahle ukuthi yonke into ekhulunywa uma iyo. Manje makhona into lo muntu ayikhulumayo ukuthi ukusebenza kwami kule company kusezandleni zakhe. Ukusebenza kwakho ukungasebenzi kwami kule company futhi kusezandleni zayo. Manje uthi lo muntu asiyodibana ehotela. Wayishiya uSathane. Wayishiya le ntombi uSathane wayongena ngale kunina. Wasesethi kunina, hawu mntanami lo muntu ukhulume kanjalo. Wathi yebo mawukhulume kanje. Uthi asidibane naye ehotela ukusebenza kwami kule company kusezandleni zakhe nokungasebenzi kwami kusezandleni zakhe. Ethi le nkosikazi engayikhuluma inkohliso enganeni yakhe. Nayo le ngane yakhe ehlala ithembile ukuthi lokho sekukhulunywa uma uyikho.
izithelo ezokulunga ona mntanami, yayizwa leyo tone, mntanami, lo muntu usekhulume kanje kuwe uthi ukusebenza kwakho kusezandleni zakhe, nokungasebenzi kwakho kusezandleni futhi zakhe. Mntanami, ngicela lo muntu umnikeze yonke into azobe eyifuna. Izithelo mntanami, ma, ngicela lo muntu umnikeze yonke into azobe eyifuna kuwe, ngoba masingaluza lo wamsebenzi lapho ekhaya sizodlala indlala. Uma singaluza nje lo wamsebenzi ngeke sikwazi ukuhlala kahle, kanti uma ungathola lo wamsebenzi sophila kahle kuyindlala, sokuthi khona bhabha indlala. Wasethemba, yasithemba ingane ngoba unina ithemba lakhe bafowethu. Ayikho elinye ithemba. Wasiyathemba lo mntwana, wathi kulungile mama. Wasiyahamba wayehotela. Mayisika lapha ehotela, qajela ukuthi kwenzekalani. Lehamba khona inguni. 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 Lehamba losho. Kodwa wasewuthola umsebenzi. Thema esewutholile umsebenzi. Wahola insuku zantathu. Lo mntwana wasesusa istairs ese-8 room ekhaya. Wasusa indlu enkulu kabi nge-3 months. Wathi uyafezeka imithandazo kamama. Kube inkomo enkone lo mntwana umnikana ngaba ngisebenzi la. Wathi umoya mntanami mnikeza yonke into ayifunayo. Wema Nazareth.
thina sinamazibulo kaShembe ngakho ubuzibulo bethu singadayisi ngabo. Wasusa i-big stays wahlala uyise walengane sebesukile endlini zodaka sebekulendle yakhe undodakazi wakhe bahlala lapha wamnandi kwathi makuhamba isikhathi yasiyahlabela indoda lapha ekhaya yagula yaze yasinda. Ithama igula lendoda lapha ekhaya uyisona lenkosazana sekubonakala usezohamba wasiyafika unina wathi unina ya khuluma lentombazana lenkosazana wathi ya uyabona ukuthi usuyahamba manje emhlabeni bekukufa ngayikusinde khona ngoba wena lo uzohlala kuyona uhlala emzini wamanyala hlala emzini onesiqalekiso ingane yakho yathengisa umzimba wayo ukuze kwakhelwe wamusi ngakho bekulungile nihlale lapha endlini zodaka ngoba lapha endlini zodaka bekungcwele kunala enhlezi khona ngoba lapha enhlezi khona nihlezi kwaSathane. Wathi awuzophila uzokufa nebala lendoda uyise walengane azangaphile wafa kaNazaretha. Khuluma ngesono ayibonanga lengane ukuthi unini ayikhohlisa ayibonanga lengane ukuthi omubi usengakuyo kodwa yabona ukuthi mina awuyitshela ukuyikho yaphela enhlanhla lesi sono singengibambeni mina kambe wena unkosikazi singengibamba nami ngakho isono lapha ekhaya asisondele kubaphathi bethu siyovuma asisondele kubaphathi bethu siyovuma isono ukuthi kunesono esingihluphayo uNkulunkulu bese umphathi noma umgcotshwa ebese uyathandaza ukuthi Nkosi susa lesi sono esikulo mntwana ngoba hleze mhlawumbe singamngenise ezulwini. Ngesikhathi behlabelela umuhambi bethi ngempela Nkosi ngesikhathi lapho bekhangele ithi Nkosi ube sekufika sekuphakama wena nsizwa wena nkosikazi wena ntombi uthi ungubani Nkosi ungibabe umngani wami wona khona isona wangixoxela sona Nkosi wangixoxela lesi sono wathi lesi sono siyambamba siyamhlupha lesi sono siyahamba sibuye manje Nkosi wasivuma kimi manje usehambile manje emhlabeni uma Nkosi engazange asivume kuwe lesi sono eze kwazi ukutshela kimina wasivuma ngicela Nkosi ukuba umthethelele sona ngoba lapha emhlabathini ithi Nkosi lapha umuntu uyahlala 100 years ehleze ethuneni ithuna limehlula limcindezele engavumi ukuthi ithuna lehlule. Khuluma ngesono uNkulunkulu ngiphe inkonzo mhlawumbe enganambithiseki yesona ngoba laba bantu njengoba nilapha nje inhliziyo zenu ziningi abanye mhlawumbe ngiphethe inkonzo ebhorayo kanti lenkonzo angeke uyithole noma ungahamba zonke indawo ekhona le nkulumo engiyikhulumayo awuna kuyithola ndawo uzoyithola la eNazaretha kuphela ibongozi akukho la ungayithola khona manje ke yithi uwe enhlizweni yakho vuma inhliziyo yami vuma imlandele vuma wenhliziyo yami vuma ukudlula ethuneni thuna
ukubamba ngani yakwethu kanti bekuseyisikhathi ngoba lo nkulunkulu esimkhonzayo unomusa. Makhosikazi akithi eNazaretha, zintombi zakithi eNazaretha, madoda akithi eNazaretha, ushembe simkhonzayo unomusa. Kodwa umusa wakhe uyingozi ngoba uyabulala. Uyabulala. Ndaba yami yokugcina. Fika insizwa enyothini nenkosazana. Baba kade ahambe emhlabeni angimazi kaze ngimbone. Ndaba yami yokugcina. Angimazi kaze nje ngimbona. Sengimenzele zonke izinto. Kaze ngimbona, akazafika nje nangephupha, akazafika nje naseyinganeni. Lutho uthi ngole nkosazana yakho ufuna ukubona umuntu ofileyo. Uthi Nkosi ngicela ukumazi thina lapha ahlezi khona, uthi uhlezi kanjani? Wathi Nkosi kusisi. Ukudla kwethu lokho kwalapha ekhaya. Mina ningayifakile ingubo emhlophe. Nithi duduzekani bafowethu. Lapha ekhaya khona izaqheqhe esidlayo. Uma ufika lapha uzobika usizi lwakhe, khona ivesi, khona inote elihle uNkulunkulu ayalikhipha emlonyeni wakhe. Mhlawumbe angahlala lapha emlonyeni kaNgubane athi Nkosi kubusisa. Sekulo yifalelo lokugcina. Yasihamba lensizwa. Yahamba buyela ekhaya. Wadlula insuku entathu wasefika uyise. Thema ifika uyise wathi yandoda. Sengifuna ukumbona. Wathi hayi uzake samba. Base bayahamba. Sengifuna ukubona la ngihleli khona waza ukuzongibona. Base bayahamba. Bahamba. Base befika eweni elikhuliwa. Phansi kubude. Wathi yabona ke mfana wami. Ngifuna ukukhombisa la ngihlala khona. Sizokwehla kuleli. Ngizobophela nathi wasecabula inxoza. Oh. Nkosi. Inxoza. Wasecabula inxoza wayiluka. Inxoza. Wathi hayi soyibophela lapha sokwehla ngayo selapha phansi. Wathi ubaba ngizokwehla kanjani ngibone isaba? Wathi hayi uzokwehla ngalesibopho lesi. Wasedilika behla. Wathi phansi ikheshi. Wathi caba baphansi. Bathi uma befika lapha phansi bathola ilokungana imindeni emithathu ihlezi ngokuhlukana. Wathi babona laba bantu laba. Ngiyibona le mindeni ehle laba bantu ithethe icala labo. Wathi waza kodwa ngiyokukhombisa la ngihlala khona. Wathi yabona le ndawo engihlala kuyona. Ungenza ngihlala njengoba ngihlezi kule ndawo nje ngihlaliswe uwe. Wena wahlangana nenkosazana lapha lekuthini yaseNazaretha wathatha uNtombi bayo wasishiya wahamba. Waphinda wawuthatha wayenkosazaneni lapha wafika wathatha uNtombi bayo wasishiya wahamba. Waphinda wayenkosazaneni ethile yalapha wafika wathatha uNtombi bayo washiya kanjalo wahamba. Manje njengoba ngilapha nje ngiboshwe izono zakho. Khokheli ngibona amaduku amhlophe lapha ngemva. Wethu salikhe lapha iduku lapha. Ngiyabuza nje bafowethu. Ngomthetho omdala nje ngibuza ngomthetho wesonto. Ayikho lapha iduku lapha. Uma wenza ukuthi likhona lungisa mfowethu isikhathi sisekhona. Ngoba njengoba kukhona iduku laphana leyangane esishuquliso uwe wasuyahamba hayi ezulwini likaShembe ngeke uzulubone nelakini ngeke uzulubone. Olizwa ngendaba ngeke uzulunuka. Uthi ke wozama uzobona uthi wasengena uthi wazongena yazi khona Ngwanika amaphumulo mina. Lapha nakhala khona ihlonono ukuthi ihlonono
kunaney'mpalu lapha kuney'ntaba-ke lapha sisigibele ey'ntabeni sifike khona lapha sisinge iy'nyosi laphana sithi onaze ziyangena lapha sifike laphana uyazi nawe ukide ey'ntabeni lapha emambulu ey'ntabeni phansi kwamatshe laphana uthi uyise wasiyasondela uthi wathi ngihlala lapha mntanami uthi kule ndawo ungenela kanzima uma ungena kule ndawo akakwazi ukungena khona nje njengoba esuke emingene eminyawo kodwa ungena ngesayidi kabuhlungu wathi ngihlala lapha-ke mntanami kodwa umuntu ongihlalise lapha uwe ngoba wena umoshe ukugcwele ngesikhathi insizwa uyenga leli golide uthi ngizokuthengela namhlanje kuthenga ama-iPhone namhlanje igugu elikhulu uyabona intombi makwena ingane yakini nenkosi makwena ngisho nje iPhone awuyena ubaba right ubaba uwafunya kodwa ngamzwana amnika iPhone igugu ngoba umnikeze ithemba uthi wase uyabona uma uyewona lo muntu kuphelile ngawe mfowethu yes ngiyakutshela kusuka namhlanje zingaki namhlanje insuku zu-12 umhla ka-12 namhlanje mfowethu lento ngikhuluma la mhlawumbe kuyophela 100 years uphinde uyizwe ungakazi uyizwe mhlawumbe kuyophela 100 years kanti uyiphinde mhlawumbe ikhulunywe enkulumo nje ngithi kuwe uma uwone lesisitsha sikaNkulunkulu lesi sitsha uNkulunkulu ubeke ukuthi kuyohlala lapha kulesi sitsha umuntu ozokungikhonza mina Shem lapha kulesi sitsha kuyohlala umfundisi lapha kulesi sitsha kuyohlala umkhokheli lapha kulesi sitsha kuyohlala umshumayeli usufika wena uyasona lesitsha sazohlala kanjani lokho kungcwele wena uzongena kanjani ezulwini hayi udendololwane awusayengani mfana kithi esontweni ngiyabona lokho engidlulela eyensizwa ngithe sengihlala phansi kasini ngiyabona sidlula njalo la khuluma ngesona manazaretha khuluma ngesona ngiyabona ngidlula njalo lana ngiyabona nesihlutha usikundile nesilevu sakho awusikundile yini ekwenza ungasaya esontweni ithi ke lenze zawo mfowethu ngoba nakho uyangibuza ithi ngikutshele uyangibona mina ngizalwa umshumayeli umshumayeli uhlale ngibuza njalo athi yini ngingasaya esontweni ngithi mina hayi ngingamtsheli iqiniso kodwa wena sengithi angikutshele mfowethu mina bengine team yami umazibo phathwe nabasho lesi scheme mina top 3 sithi mase yakunabasho sishiye sifike lapha senzile sifungelele ukuthi wena ufuna ubuye ungitshela ukuthi uqonywe izintombi engaki wena ufuna ubuye ungitshela ukuthi uqonywe izintombi engaki uthi sonke sihlala lo mdlalo loyo uthi wahamba isikhathi wasahlabeka umngane wami uthi baba ngithi akuxoxele ngoba usuyangibuza uthi ngani ngingayisontweni wasesehlabeka umngane wami wahamba emhlabeni uma esehambile umngane wami esehambile emhlabeni sase siyambeka nesizotha sathi mase simbeka kwakuhle sahlala phathe embeni wa 10 years ahamba umngane wami ngase ngibona ngihamba ngifika eKhenani mami seKhenani ngafika endaweni embi ngathi awuku noyibanibani nje lwana umngane wami na hawu wahlala endaweni embi kanti uthi ngase ngiya kuyena hawu ngaphela umngane wami loyana esasi sinesikimu esimbe esontweni ningabi nekimo esimbe nekimo manazaretha zasesihogweni nazathi la ningabi nenhlangano yomubi nihambe nenhlangano yobubi la ngoba lapha kusekholweni uma uthi wasesithi lensizwa hawu mngani wami wasuhlala endaweni embi kangaka yini ngoba sandwa uthi hey wemfowethu yabona nje abangihlezi la
njengoba ngihlezi lana nathi maniqeda ukungibeka maniqeda nje ukungibeka ngase ngihamba ngayizwa inhlomo isho laphana udumo luduma kakhulu ngathi mangithi sengizongena eminyango uthi base kuphuma unyazi base kuphuma unyazi bathi hawu nobani sufikile la awena ndona ngapha uhamba ucela phansi izingane zami lapha awena ndona ucela izingane zami lapha wathi lele abantu abona amakhosazana lapha abangeni la ezulwini lami yezwa abantu abona amakhosazana lapha emhlabeni abangeni la ezulwini lami futhi abanadathelelo awufethu ithi ke ngihambe ngiyokucelela lesisono uNkulunkulu ukuthi akakuthethelele sona ithi insizwa wemfowethu uzobe uyadlala nje udlala ngemali yakho uzobe uyadlala nje udlala ngemali yakho mawuthi uyakunginikelela lapha leyo mali ngeke izenze lutho ngoba ushembu unyazi lwezulu luthe umuntu owona inkosazana ebese iyela ngayithathi intethelelo yakhe ayikho futhi akangeni la ezulwini manje nawe uyazidlalela nje mawuhambe lapha uthi ayikho ke baba ngihlala ngihleli lana ngibonile ukuthi ukusota kwami akungisizi ngalutho ngoba vele angizongena ezulwini ukuya kwami esontweni ngiyosonta kuze kungisiza ngalutho ngoba ngeke ngiphinde ngibone izulu kaShembe manje ngibona ukuthi ngcono ngihlalele phansi Nkosi nami ngingo wakho uNkulunkulu abekade ikhuluma phezulu kwenu endlebeni zenu uNkulunkulu akavule izibhebhe zenhliziyo yenu izwe amazwi akhe ngoba lamazwi akhulunywa la beka nqinisile 100 years uyaphela ungenzeka kuphele ungakwazi ukuphinda ukuzwe lokukhuluma ngoba lokukhuluma ekuthole lapha kaMangayi ekuthole lapha eHebrew ekuthole lapha ematafuleni amafletini lapha kodwa ukuthola lapha ezulwini Nkosi ayibusise ekuzwile ingoma ka 2 or 3 Hallelujah